Še en dramatičen zaključek, končnica tekme za infarkt in na koncu izenačenje v 95 minuti ter nadaljevanje strelske serije Arnela Jakupovića za 1-1 na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo med luksemburškim Differdangeom in Mariborom. Ekipa tako ostaja v novi sezoni neporažena, obenem pa je zadetkom v 95 minuti Jakupović poskrbel za aktiven rezultat in ugodno izhodišče pred povratno tekmo, ki bo v Ljudskem vrtu. V nadaljevanju vrhunci prvega obračuna v Luksemburgu. Jaz mislim, da bi vsi bili najbolj veseli, če bi danes odšli od zmago, ne z 1-1, ampak vseeno glede na potek tekme mislim, da moramo biti realni. Mislim, da nam bo ta gol zdaj na koncu kar dosti pomenil na povratni tekmi in vse vidimo. V Evropi ni več slabih ekip, vsak že zna igrati nogomet, to so tudi oni danes dokazali. Težko je bilo prebiti to njihovo postavitev obrambno, ampak ja, čaka nas še ena tekma. Hvala Bogu za ta zadetek na koncu, ampak morali pa bomo biti definitivno dosti boljši, če bomo želeli naprej. Zadovoljan sam samo s rezultatom, mada ne mogu reći da sam očekivao nešto drugačiju utakmicu. Osjećamo da momčad još uvijek se traži, da smo još uvijek onako upside down, što je na početku nekako i logično, ali sigurno da nismo očekivali da će to biti toliko mlako sa naše strane. Sva sreća dogodio nam se taj laki punch u zadnjoj sekundi i to je ono što nam daje nadu, znači sa 1-1 ipak drugačija utakmica u Mariboru i vjerujem da će nam taj gol puno značiti. Da li smo ga zaslužili ili nismo, o tome možemo diskutirati. Serija tekem se z nezadržnim tempom nadaljuje že to nedeljo, ko bo na sporedu prva domača tekma v letošnji prvi ligi Telemach. Nasprotnik bo v nedeljo Aluminij.
potem pa vsi v Ljudski vrt naslednji četrtek na povratno tekmo proti Differdanžu za uspešno povratno tekmo in preboj v tretji krog kvalifikacij.